sabi. Valla. Dit brengen we. Dan we het dagelijks wow. Waya gudila, waya guda. Dit kan maar. Sama Jonah ada. Biar aku selesai. Lalu. Personal. So since this scooter sabe se un goto te tu timbe la kila di hotel goto Mari gua koma. Benze Tahu tidak kalau bang. Ini sudah bang. Luasan di situ. Todo, and boy, like the moonlighter was right. Yung lantang ko, decided. Ang karani mo was that. Homeless ka ba? Sa tao rin homeless oh? Yeah, you're right. Walo ka lang oh. Gusto ko daw ito. For this shop, the base. What is ang nice? Ay, akan beber to tertata nice.
bagakin kakung yok lang yo e utini. Oi ome, bir şey malaki. Chico. Buwan, sila. West side. What you want to go with? Terus baru. Ran kabete. Jadi tanya. Mau kita lagi. Jadi tanya men. Now ke kolong tadi. Oh, kayak gitu. Uy, magabago lang. Jantak. Ini macam ni. Kapag lagi. Why not?
Away sote. Soda. Lau kalipkin kita. Sote tulul like Christmas ko. Driver. Kecuali open, lagi open lagi sih. Ground juga store momen close. So you are you so mau cari round tadi cek. Close dulu. Ini dokumen Christmas yang gitu. Super dogs.
Allah yan, roll tak lah. Wih. Pakai apa yang tu? Ya, ya. Right there, the pig. Where's the pig? It's the pig. Dudu boy. The pig. The pig. Ker. Koma parokti ini. Nah, ini langsung. Lepas-lepas masalah sekali maka kegerta kau waktu. Ah, waktu mayu dalan po masal. Yung masal free. Ito kan jadi. Oh ya? Masal free. Nakaro, ay rata. Ay rata mawin, pre. So taruh. Tarantilo. And your friends say, how do you do this? Bro, look up. My goodness. My friends do that to me sometimes when they see me do it. What the fuck are you doing? I try to, I do this at home, but they chill. How's your Myrna? What do you got? Check this. Need help? Kaya. Gilid na ba? No, hold. Well. Cut. Oh, that's red. Ooh. Hey, good. Meron, yeah.
Yan, nakatakor. Wala. Bay, bay. Stop, bay. Hadi, hadi. Hadi, stop, bay. Oi. Good. Mata.
Devo porla. Guarda. Avevo visto io. Guarda. Doctor. Nie to popuści, tak ponad ciuku do mora. Wali ja na pole. Kita makan makuha ng kailo ko siya. 23. Nuovi. Ini mango. Sini ya. Ini. Oh, ini balik. Hello. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, he's gonna walk off. Oh, hi, yes. Hey, hello. Merry Christmas. Hi, Merry Christmas. Jangan ni mereka lava. Ang just ni boat pa nini. Waya ho. Just ni boat ang Hello. Hello. nonom. Oh, I don't know. Oh. Wawa. Here, go this side, go this side. Ja, men tak snurra på en jumpa. Kasi doon yung may ko. Kung may
Christmas, hari India, siya ate ulo, right? Kasama, long week, ibigyan ko sa mga Christmas. Nan, sa mga program, mga letters, i-kamilian ni Kainay, masok, pagkasunod ng mga Rusia, Whoa, what was that? We're sa Westwood, tinatandaan, kawawi ng Christmas, sawi ng samba. I would like to welcome our non-Colombian speakers. Welcome to the family. Today we are one, celebrating the birth of Jesus Christ, the Son of God. I will be bilingual, so that everyone can benefit from whatever needs to be shared. O kailangan kaulangan sa mga program, kailangan utano, niyo siri ka kung nabata kay sin matong where kataman hari okay right program saya bahan kaulah sarang iyam sorang-sorangan tapi kamu iyam saya sarawilan mukat alelan mukat santi ansomnya kerana segudosa usang dalawan dengan saulang bariau di motomel sung komunita kanto murid mo dami sarsan disaksikan sampai satu tahun sampai anak kaulah ibat tadi silu kembali hari lagi dia akan mulai turun Aidan berbisa turun kemudian jadi usaha kita cocokan ini abon seven saya enggak tahu lah ada kesinai oleh anggota agreement alaman berada. Merry Christmas, Kuparakan Chorus language. Merry Christmas to all of you children and adults. We're going to be joining together in prayer. And I'll do the talking, represent us, so please join me in prayer. Saya chorus Ubala, ang kapuntalangan with Iban yang saya jenis Hansal. Ikaw kumama naman and yang church ng Noyo. Jojo, we're going to pray. Okay? Sa matchcoach kalangan, yechkish palaynay. Napilterok isang iriran sa oksej. Kachki pa na sabon mga kalangan. Sabon mga limpok. Besan sa long kitchen with when at kanyang pachong kachaman ranwich wewen ranwich. Ranwich garan ng Christmas ran kaparan. Tuwan sabon mga limpok mapachapach o naman kitch na isang melalo chela. Kapachay kitch pa no o success
au te kāwaukan, ka pacha-pacha ilar nana. Sengkak parpana, kan kuprang ko sengkak eo o kauta kamir ni momwat. Sengkak kapeng the Christmas. Isakis eo medlak. Yung kam ay piti ang kich kailangan ayo. Senyak prang kacaman. Amen sa may pakpak. Magkacaman wach enter ni chan mom absent weweki. Ya wewen sapon mo magkasakis sila. Soja eu tip sa way loud nagharap yan. Pagkasakis wach may isang niyang muya kochaman kochin mawa kochin limui. Alpha o Omega. May isang pampasanit yaro para kiklir sa ilang wach. Jesus Christ was the miyakal mangi ang kich. Magkamelele ang kich man pinanach sa ilang kami para kiklir. May koros. Ikton sapal mga miyera sa may isang watong kich kamor. Gaya kinun ka. Kasampalin ka tapos may isang gaya kikitoy niwa sa amin. Sakan kan. Nan rocho-rocho. When water maray. Habang ni Sayra kwat, sempit kalmangi o chok mao. When yaban pitititi, ititi kaliwag, the flesh, ang palingin. Jesus Christ, ang Yahweh, palimao minsan. Akaras na kawad. When ikuti, bobel pola, iban mawawad, ang pipokila, pwekichan, limpakawad. Kubrang yang puweta. Or may isang napalap, kubrang yang puweta na nasa panay. Nandong yung itwasaran kan. Kung ko siya man, yung mangi itwasaran, wasakan na sila nanis, ako limang kalangan, may sopas. Ay pa siya ngay nuno kan ay kapakan. Kapkap nga kumarong isiyawas kang napalap. Pwede niya siya asmakin mo, niya siya chance. Siyempre ako kasalapan na asking kong paano. Doon ba ako sa bangkak pa siya ba siya mga kong sa itan? Amang sam sa bikabugiyang kong. Ang mukha sa tong kich, riyachakan kong pagkapachakan. Pwede ka tungay kong nimumot. Sengkak ew ko pa na chikumbang ko pa na tama niya. Sa katungiyang kong. Isang kapay kan koros, akan kapay na bene pangaratilang rin, ama naman kita niya kabumbang wanot. Kung chebel tama sansay, nagkisakis kan tama sansay. Senchaman, isabol mang rin kapang, ama naman kita. Sang chikachik na may kisakis chikachik na may lawit. So siya kisakis ew, may chikachik na lawit. Kisakis koros, sang nanong yung, isabol. Sa iyo kapanan sa ukisa kupatang kamu at kapun. Kamu kasing kapayata. Cocokan koros, kerailakan koros, mayang chow kita. Nanong yung nitotopan. Ayay merch ng samla pala, based on ang gulyang kitchen. Diarala ko, saksakaragin niya. Nilang-lang kapay, ang kamu yat kaon, at song kamu Jesus Christ. Jesus Christus. Amen. Marisang Ona. Amen. Help wanted. If you can please help us come to the front so we all can help together to make the food to our nonos and papas. Then we'll open up the table for you guys to come and help yourself. And let's be mindful of everybody and take what you can eat, not overtake what you don't need. Take what you need. Okay?
There you go. Tayo magkangkonin ka mga check power. Apa yung kamatanga to talk language. Kami awin tayo. Karanap. Apan open tacho ka rin ko dojo o chay pwede na wa. Yeah. Kailangan. You're just gonna take it.
The McNugget Buddies are back. But this time, they have a fresh look as part of the new current fall spots and dyes. We're talking all new Buddies. Dressed head to toe in freshest sports. Designed by the artist Current Frost. So when you order the Current Frost spots with your choice of 10-piece McNuggets or a Big Mac, you'll get one of the flyest McNugget Buddies to go with me. Think you can go up the moment? I love it. Participating in contest for variety also costs money.